Cadira Barcelona. La cadira Barcelona és una cadira dissenyada per Ludwig Mies van der Rohe i Lily Reich per ubicar-la al pavelló alemany creat amb motiu de l'Exposició Internacional de 1929 a Barcelona. La cadira està composta per una estructura d'acer inoxidable polit i un seient de cuir. Va ser dissenyada perquè la reialesa espanyola pogués supervisar les cerimònies de l'exposició. La revista Time la va descriure com a sumptuosa habitant del pavelló alemany. Des de 1953, Knoll Inc. ha fabricat artesanalment aquesta cadira, tant amb el marc d'acer com de crom i acer inoxidable. Hi ha reproduccions i imitacions, però les originals porten la signatura de Mies van der Rohe i el logotip de Knoll, empresa llicenciada per a la fabricació. La cadira Barcelona recorda la Sella Curulis, la cadira on s'asseien els magistrats romans. La silla Barcelona és una silla dissenyada por Ludwig Mies van der Rohe y Lily Reich para ubicarla en el pabellón alemán creado con motivo de la Exposición Internacional de 1929 en Barcelona. La silla está compuesta por una estructura de acero inoxidable pulido y un asiento de cuero. Fue diseñada para que la realeza española pudiera supervisar las ceremonias de la exposición. La revista Time la describió como suntuosa habitante del pabellón alemán. Desde 1953, Knoll Inc. ha fabricado artesanalmente esta silla, tanto con el marco de acero como de cromo y acero inoxidable. Hay reproducciones e imitaciones, pero las originales llevan la firma de Mies van der Rohe y el logotipo de Knoll, empresa licenciada para la fabricación. La silla Barcelona recuerda a la Sella Curulis, la silla donde se sentaban los magistrados romanos. Reposapeus, Barcelona. Pavelló Mies van der Rohe. El reposapeus Barcelona s'inspira en la cadira Barcelona, dissenyada per Lily Reich y Mies van der Rohe. El reposapiés Barcelona s'inspira en la silla Barcelona, diseñada por Lily Reich y Mies van der Rohe.